ngilanda isibhamu sami akekho umuntu ophumayo la ngifuna ukubona uzophuma bani la silande umpulo ndikulindile ndikumele ubona umpho ngoba ngilanda isibhamu mawuyindoda isibhamu sibalekile uzodlala abafana yabona kube sonke la South Africa sinebhamu esemthethweni ngaba yikho lento yokudutshulwa kwabantu ngalendlela phambi kwabanye abantu bebukela yabona thina ngoba sisabanikazi thina ngeke sife thina Nkosi ngivele ngafa nje kuthiwa kufika insizwa amabhunu eSouth Africa nebhamu indoda nendoda kumele ibe nesibhamu endlini isibhamu yebo kuhle ukuthi ube naso kodwa futhi kubi yabo nje bawumfana iba nesibhamu indoda kumele ibe nesibhamu uma kunensizwe niyaziyo edayisa iK lapho ingifonele bafowethu ngilifuna kabi umalume wami unesibhamu ngiyasazi ukuthi sihlala kephi isibhamu sakhe ugada ngani umndeni wakho uma wena uyindoda ungenasibhamu ukuthi umfana kamnesibhamu nje kuyini usucabangani unganasibhamu umfana makuthiwa bahlasela ekhaya enkandla bafika khona uma khona nezingane zami ezincane la ngiyokwenza njani ngina ngomenye kuthiwa woza sibanimani ubaleke ngeke ngibaleke ngidlule ekhaya ayenza impilo belula ayikho nzima impilo hamba ukwenza nje ifirearm uma efika umfana ezongidakelwa ngiqale ngishaye emoyeni esibili ngishaye enyameni